Abusua eni abakwa e friend Komfo Kolege aware na aware no amansema edija e wo social ene ni media iso ni nyina mu ni se emre bia atwam baye 2 years ni en hokani one ne te eko awo so se okwa akwo na zo fofie antoata ema ono ene abofra no nyina enso ehwe ne nkwa na ya reho sem ye pa vi se oba beko awo so oba be fa afuro 9 months emu entesuo ene areho sem ni che se ya wo befa mu nyina mu no ko awoso no wama na ya rahusem ye pa oba no ko awoso no wama ko ya rahusem ye pa na 2 years ni na Komfo Kolege enso de sie nyina ato na chi no nso akonya na dofo a oya ayefra na eye chenchenche pa unua na eye nigisem na enya asem ketu akra na asemi video si ya ne picture si beto dwa no na Ghana for say minia we yire wu 2 years hwa reho a we yire kom wenti we antrase na wasan akofo ba foforo abusia Ghana for be kru no yie pa ebi enso bona ba so obi the video bi aba on fire Komfo Kolege se wenti antwen ebra na yire efiri mumi ehwe ebra na yenu aba no de ensem no tudwa no ma betre danche mu na meye audio wi mi twam wo TikTok ana mhu se eye Komfo Kolege eye branch na oye movie Kumawood no ma hu se ne all worry na manfo ye congratulations Abranti MC mfie mienu pepepe ni ana na yere kwa awo so a odoma nkoma wuo ede ne nsaka no ema oba no efrim bra ni di areho pa mfie mienu achi nyame aboa na yi oba afofra ma na waye dey waware no ema bebra mo pa awo me krusi afiwe manwo a me krusi afiwe manwo beja me sister onyame na e preserve o se wu enne uko wonne na wuwu a be ma no obe movie on ema bebra mu nyanyem ye nyame na eyi mo free esan bi mu ansa na brepam wa hyemani mo nyam be ma na wo se wo nwoma no nti no wunhu dia wonya ho no uwu a wadanfo ne be ware no preserve your strength obra ne dia wo wabonye dia waboma be ma enya dia wabama oba ema bebra susa okwa aware 10 years ni onyanwe obi kwa awo so wa ma enti enne na danfo ebe ware ni kunu ema bebre ma hoden asa because nyame nyanche mo ba mepa wo chow u be wu because wa hoden na esa na wadanfo na be ware ukunu de nyame ase wo bibia wado namu na tete pressure so na toda nyame wo ye na djuma for your own good oba bi wo ho na busua na de na kwakase sister way wo wo pe wo bewu eti nyame sisa wo busua ni no obeku na nsan no ama wo ba but wo hu die nyame ye ma oba bi timiti ni su wati ni su amara nya BP sister onyame be che onyinsen ni bi na bi ode chewo no wa ho odin sa no obefa wo kwa ukunu obe movie on to provide one more day na den nyame asese rade se wonya nche me bi mpo una unim de ye na wo ye ma wo ma abusai ni aba video ahwe no wakasa pi o se Komfo Kolege oba no wu ye na nche ye na basakofo oba afofro se one no ware ono de ne problem nyina ne se Komfo Kolege 2 years ni wasan enya oba afofro a o san ware ye so tintina se kakra twen morning ne yire no otena sikakra na o tena sikakra kosi daben oba ne kan sempi o trese wo yoba menku hu emma be ma fi se wu ne ukunu be ware china sanso na be ma wu ne yire be ware china be ma wu ne yire be ware china emma no kwade enchekra but esese woti asese society na ewom no se wo yoba se ne yire oba na ware 2 years yam because the second no ni kuro ho no fampna no ni we wo dada no ni we wo society no they will say all these things enti men hwe de obi beka no na wo beye ebia on pedwaman on pese obeye se oyekuna nanso na ono oba foforo da enti se wakoware a media megitum se ne kwan so ano fi se aware de eye ebia no won kwala wo ha obehia oba foforo a obehwe nkwala na ma no na efie ho ayese se de be ankwara nani enkoye o montanta what I say enti se Komfo Kolege asa akonye oba foforo o tena semase na one no e de odo ebo odo mu a me de medwini se ne kwan so a no
ne kwa so ano eye chense obehye baby na otwempena ekina na ne ho asem da Komfo Kolege oyiri wu ye kura wa wonye wadwe se wo ware na no obi hihye ho no eye nim guase nti se wasi ne bo se bema se obeware a ne ne hu fumso bi ewom what I say oba ne kasa okasa pio say men sacrifice ma bema onwo ya memma bema ma pressure wonwo ya memma bema ma pressure na wu a bema ne be ware wu a bema ne be ware se onwo a se oda nyame ase fi se ebia nyame na edeje won kwa se wonwo a enkyere se ukọwu a obewu nti na won oba atie se wo ware na unya wo ya nyame mre na emre pa na emu man kyere se ukọwu a obewu enti na onwo ye memfa no nkyekere ore se duro na opa na opese mpa na oba na obo nyame mre mu no obenya oba memma no nya wo de se wonwo ye fi se obi kọwu no wawu enti woso ebia nyame de preserve life dabi me personally me dwen se Komfo Kolege wa ya ade se wa ware fi se eye se wa ware chen se obehihye baabi ye behu no nam ha ye behu na wonam ha na oye ma asem enti menua wo comment bia na wa reserve ba se o ware ana won ware ye no enye obi sika na ode ya ware ye no enti comment bia de da chiri kra menua aha me se wa dwen chire kakra mbo de ma na busa aha Bobie Ansah media wo hwe na subscribe na wo share na onua so enya bi hwe me da wasese dan da nyina wo so a hwe so wo hwe no na subscribe nyankopon ka wo